Ngani zakwethu sanibonani okankomgodolo umfana udaba niyalwazi mhlambe before ngiqhubeke nento eziningi nendaba eziningi ngicela nje wonke umuntu asondelela eduzane umkhonto wesizwe especially umkhonto wesizwe waKwaZulu Natal ngicela nisondele eduzane before nje ngizoqhubeka nento eziningi please wonke umuntu omkhonto wesizwe go and unfollow that rubbish iphepha lele kuthiwa esivuthayo emaputo lendori esivuthayo emaputo I don't know ukuthi but esivuthayo uyo unfollow ku TikTok unfollow ku Facebook unfollow ku Twitter unfollow everywhere that nonsense yephepha elihlezi likhuluma kabi ngomkhonto wesizwe isiqalo sami leso bantu base KZN bantu bakwaZulu Natal sondelani la lalela ungalinge uyisolo uthi wavotela umkhonto wesizwe uyangizwa ukuthi ngithini njengamanje it's about time ukuthi sibonise lamasela ukuthi ngo2024 savotela umkhonto wesizwe ngoba sifuna ushintsho kodwa ngoba balambela amandla bafuna ukugijima phambili bahlangana benza lento abayenza thina sasingekho isidingo sokuthi sigijime sasiwine ngengcaca nawo lo 45% siyawuvuma kodwa ungaphezulu kwawo sasingekho isidingo sokuthi sigijime yithina okwakumele sikhethe ukuthi sifuna ukusebenza nobani kodwa ngoba bayabona ukuthi sabaqwaqwada benza lento abayenza alikho iphuthe salenza thina sasikade silindile ukuthi sikwazi ukuhlela kahle izinto zethu singasebenzi namasela njengoba icacisa kamasela wathi undunankulu wase KZN uThamintuli wathi alikho isoka vele ladla kahle imbangikhala manje uyabona ukuthi izinto ezilambela amandla ufaka isizulu nala singafanele khona mawungabuza nje ukuthi wayechaza ukuthini angeke azakutshele ngoba wayekhuluma nje imbudana wazi kahle enhlizweni ukuthi akawinanga uzwe isiphukuphuku sithi ukuba umkhonto wesizwe wawina kaZulu Natal ngabe uphethe siphukuphuku awazi ukuthi nenzani nahlangana nenzani anikwazi ukuthi nahlangana nenzani uphukuphuku nje lobo sukubukhuluma kodwa ke siphume lapho njengamanje ukuthi siphume sonke ngobuningi bethu siyokwenza lento esayenza ngo2024 ukuthi sikhethe umkhonto wesizwe ukube kube yiqembu elizohola iKwaZulu Natal njengamanje asifune GPU njengoba ubona kule kukhulunywa ngoGruneval uGruneval neDA into eyodwa njengoba iDA neGruneval kuyinto eyodwa neIFP phakathi kuleyo nto leyo so bazokwenza sure futhi ukuthi nabo uhulumeni basekhaya bazosebenzisana nabelungu ingani confuse indaba kaGruneval into engekho ikhulunywa nje ilabantu abamnyama abanengqondo emhlophe umuntu etshela ukuthi usuperior ngoba nakhe ezwana nabelungu noma ekhuluma isingisi bese etshela ukuthi useyilento ephezulu ekhekheni angeke umlungu asoze akuthanda noma ungabona engathi nje nomlungu asoze akuthanda kodwa ke angiwarishekile ngaleyo nto leyo angikho nje kulezo zinto lezo engizonitshela khona njengamanje masosha omkhonto wesizwe let us focus siphume ngothi lwethu siyotshela abantu iqiniso ngento eyenzeka kwaZulu Natal njengamanje nasekuqaleni ngo2024 ukube kuthiwa ngo2024 kwakuvotwa ama local government senginitshela eKwaZulu Natal iIFP ngabe yathola omasipala abawu4 iANC ngabe yathola omasipala abawu2 the rest kwakwabo umkhonto wesizwe asiphume ngothi lwethu nangobuningi bethu siyotshela abantu iqiniso sivotela umkhonto wesizwe iwona u2026 lo esasikade siwulindile sonke lesikhathi uyabona laba bafana nengane uthola ukuthi iyafunda ifika ikopela first term second term third term ngo fourth term sekukhona ama invigilate ayisakwazi ukopela kodwa lokhu itsaka ithi mina ngiyaphasa uterm 4 ayisekho leyo nto leyo yilento kabayenza bayakhohlisa nabatshelana iqiniso ukuthi wemadoda asiwinanga senza nje sabarobha labantu asiqiniseni balokuthi sayiwini iKwaZulu Natal salwina hey vula la don't be stupid like a donkey awuvule la ubuka ufocus uye phambili kodwa into enginithembisa yona njengamanje sengibhekene nabo ngqo omasipala ngizokwenza iqiniso ukuthi bayahamba ngizokwenza iqiniso ukuthi umphakathi uyayithola idingo zawo uma umkhonto wesizwe usuthathile
angifunde nokulokhu nginanaza ngincetheza angiloni ikhotha ngqoko mina mhlambe mani lokhu nikhuluma nithi hey ugodole lo mfana hey phuma nje lapho phuma engizokusho masosha noma kungathiwa khona adugejene naye ningezwani ngicela ukuthi uyiyeke njengamanje leyo nto akusona isikhathi sokungezwani lesi njengamanje let us focus ukuthi senze lento efiswa ubaba uNcamalala yithi iqembu lawina kwaZulu Natal sasingekho isidingo nje sokulokhu sitatazela lokuthi ungalokhu uthi nawina nayiyeke kwaZulu Natal asiyeka ngikwaZulu Natal sawina sisahlela izinto zethu kodwa masela afika hlangana lawano 18% no 17 I don't know ahlanga la gijima phambili bebona ukuthi kwaZulu Natal abalithathanga kodwa ngithi angeke ugcine bona lalelani abangenazi imoto epaid up kulabo abasebenza komasipala nigaxele abakoleta izindlu nigaxele abafundisa izingane ezikoleni eziphezulu nigaxele masela ndini ngoba nizifida nina nikhohlwe umphakathi angikho lapho ngila kini masosha kaNcamalala let us focus njengamanje indaba yokuxabana le angeke isasebenza njengamanje umuntu owazi ukuthi wawuthe ukugejana naye mbambe ngesandla siqhubeke siye phambili ilokho engikufunayo indaba zezimpi akusona isikhathi sazo njengamanje asiye phambili asifocuseni ukuthi benzani balokhu behlangana ngathi benzani asibakhombiseni kuma local government manje kade siulindile u2026 ayikhale engane zakwethu ngiready sengikhona bantu bakwaZulu Natal ngisekini bengiyenzela nina le video lena ngani zakwethu niyalwazi udaba ningabakwethu ngizohamba all over uqinisekisa ukuthi umkhonto wesizwe uyabatapa omasipala uphinde usebenzele umphakathi niliyeke leli iqembu elazi ukuthi imali winile funela ikhanda ama toilet emzini yobaba sinama toilet nga3 nga4 lonke ikhansela elingenayo lazi kunje abantu baye toilet nje badleni esiswini uke wabanikeza ukudla nazo nje funela ikhanda ama toilet nikhipha ama food parcel nichaphaza oma bethu beyize ngalelo langa for 5 years nibalekile kibo webantu basemsinga ngakithi bantu basemsinga ngakithi sekunjalo ayikhale khiphani iqembu lenkatha emsinga iminyaka akaze kuphathe elinye iqembu emsinga kodwa namhlanje kunezinto esisakhala ngazo unompompo abangaphuma amanzi namhlanje abakaze baphuma babavula ngosuku lokuqala kwashuthwa kwasekuyekwa kanjalo nangakini bakhona ompompi abenziwe kodwa kugijima amavati elikani obani nobani ethela amanzi emzini abantu ngoba befuna ukudle bona isikhathi soshintsho ke manje awazi wasebenza isikhathi sokuthi njengamanje umasipala ngakuthatha umkhonto wesizwe usebenze nawe ke kube mnandi empilweni uvuse nomzika ayihlo kube mnandi usebenzele umphakathi umbetween mntanami wemasela sengikhona wemeyisela ngaxele mntanami sengikhona zonke imeza amasela ngenani layinini angikho la kuzodlala sekunjalo ke ma comrade nonke sondelana bambanani ngezandla noma kungathiwa kukhona ugejene naye sona isikhathi sokugejana manje lesi uyangizwa ngithi yebo masihlangana nje sibambane siqhubeke senze umsebenzi sifeze iphupho likaNcamalala angikhulumi ke nawe wena Xuba Gwinya ngalokhu Paula la ukublocker ayokuxubha Gwinya buka kungibuka kanjani kho ivideo yami uze kunikini ikhanda okuswayini